Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta Anton pen. APHLC Dhansiri Aro Amaipu Mohan Singh Tokbi Pen Daldulia Habar Kahomrida. Mati Jongachek Loni Paikre Isiarni All Party Hills Leader Conference Thi Hek Pen APHLC Dhansiri Aro Amaipu Mohan Singh Tokbi Pen Daldulia Habar Disoy Rong Pierong Kachelenga Tawar Akele Kehing No Pikadim Repairing Tunang Jipusi KEC Atomapan Kachuningri. Labang So Tawar Kacheleng Pon Ara Tatum Pinangana Kisung Chetong Nangro. Atheke Sangti abui kido lapen towar kibak akile kahing no pik penajo kedam kibang lo chali osomar football ke patuari soi jangatum penceng lo kasik sak the piksi chetong nanglo puta tok bi sang hope pachini lasi prab jin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke paro PWDSI campaign ke claim ponchi aphan chuningri lapente local MSC telotuma hasnu pusatame kelika prangke alam the chumi pik sita non hide data phike alam the avedet mate claim pon pedet pata akwai pipon thu. News text report Karbi Anglong News. Pini 19 Dhansiri constituency nili nang Chihumri glo asi dakela desoy rong pierong lo sita tuar bang hinopik amasi aso sangtita abui thong ma ke chela bang sung ulo student tum penceng lo ladak rong sor rat tu ke chela bang sa siksak pi khaya lo lasi la PWD in charge tumhan chuniri lo council ke chari tumhan la sodak मैंने प्राप्जिन पे लसो रिपेयर मैंने तुआर बनाई पांडे चुनिंग रिलो आते पीमा ला रिपेयर पुरते लादाक एरा तुमंगे कचेलात बंगे सुंगपिक हयांग लो लसी लसो पाजक जी फान पुरते ला तुम्बान ला प्राप्जिन पे लसो के बनाई फान ली चुनिंग रिलो लपें Botorteron ME School along lo than bang rajening tia fan transfer ki pe pathak student atum pending duk chipaklang. Lakhain kore trok duar bakori constituency ke parlo lakhahini dolamara Botorteron ME School along inut lo than bang kachapaduk nai bangphu rajening tia fan transfer ki pidat penapot student atum ning duk chipaklang. Athema rajening ti lake dak Botorteron ME School along ke bang pen si school thireng jeng pen pareng thulo. Lapuson ke misena bang phuaphan katerek plot mate transfer dat ki ning duk piklo lasi KEC kacharia bang phu CM Dr. Tuliram Ronghang lapan education EM Richard Tokbia phan ninga klong pen chuning rilo rajening tia phan transfer ki pike pinang nelo Ladak Botorteron ME School alongsi pado bernang po jongsi transfer dat lepute student atumta kana hok thetan khangjang po Pusi tuning report lapen Botorteron arat pensitami tuning repedupon tangte rat alam thi arjupon sina. News text report Karbi Anglong News. Neliman Rajan of Nelly Ladak managing committee long members la. Nelihin ben kipuding alam take la kortitum la anta puella. Si Nelihin ben ipu ibange la litum kaching hon sa Rajan ki alangli panke kunumute Ladak school penke transfer nang ne education EM la pente Dr. Tuliram Ronghang nangli tum behani pansame nilitum dak Botorteron ME School Managing Committee lo members tum pensame suri ninga klong pensi nang chuning ridun lo asin aje bidi pensame la nilitum ME School asar master panke terepon nongli pulo thema lada school along loke chari hanbang appointment ke long chadik alang li inuvelang headmaster pen adun thuke office same alang li phanjong si transfer pon det lo pulote ladak school ke than chipaduk nei ke chipaduk ya bang kumat do lang do ladak language teacher do alang li office same alang li non helang same alang li la pente apu intisar alang li tumbehani ke than ke chipaduk join si ladak school students same pini an 198 an ke do aprang alang li tum bang we ko pulote halasa lam pudam lo pute aprang ke adak kom se kom 80 60 70 la son si up down do bom usumar ki juma son si hoso pen ang jubom do office tame la intisar alang li bang det ben api non bang pharoi si pen non ake up lo bang pharohini kele jiang ring lo ang ring people ma blote alang li ke than me exen a join si Don Bosco ke badun school tum same private long ke badun school tum same hada ke than ko an me ko an ne ke the kere je adim pente ke than ke mi adim office tame non bang ke
dak biposi nili tum rong ME school long na padu na kok labangke nangli tum same chinilo boy pis same nili tum hin bangke alangli sar langli tum bahani ke than ki mi o joine si ladak Don Bosco school Malin school mate ahin ben English school ki toy dun au sumar an same ladak sinang toy dun et labangke nili tum chichini pamelo alangli rajaning teacher alangli ki than mesen lapente language teacher alangli same ke than mesen lapente alangli alam mithang subject pen bat same kaprek a subjects tamit han pipon lapende ladak head sir lapende anu kaprek sir same alang litum so that une that ho same alang li ti sang ho jong hil leng the ladak hala sahut bamboo bridge do la bamboo bridge ho same alang li bangbom lapende bamboo bridge le langpon that same hala sahut lang the bam kang ninghap same alang li cycle barak chiwan chot pen same alang li school bang Monday to Saturday an ke class a hopta bang nang do la an ke bor ipen jong si alang li fan ke bor iwa munit afan jong si nilitum arong school pen alang li fan along ka prek transfer pon det pulote nilitum ning aklong pen masin ning duk pik la pen ning oi pik alang li fan ke aje pen same nilitum ladak ME school a teacher kai ke than bo mason atak thak alang li methang asit long na chipang ni ji phatsi alang li nili hin pen mate nilitum staff hin member hin pen nangli tum kethe geding education em sir Richard of will apente Dr. Tuliram Rohang nangli tum behni phasame suri ninga klong pesi nangli tum phanang chuning ri doing lo neli lam the bachini doing ke la pohela phong ner kepa phong tolamara UCF pen pre Christmas katalona jaime ki paman pon lakhain kora trok ni hang dor bagria habar phong ner kepa phong ni phai kri isi mati jong chiklo surhini rain kora planning kan UCF mati United Christian Forum a hin pen me sen pen jaime pachon pon la so jaime kalong athepi angding pi Matthew isi lapen angding so inquiry isi 367 what and pon la so jaime kalong jiso ma ke kabir takki me ki pathan pon ji apne speaker reverence father nampurai kumba diocesan Vicar, Believers Eastern Church, Jorhat Diocese, Pensi, Man Kipi Pen, Pon, Lapen, Khar, Bethlehem, Jail, Church, Korlangso, Lapen, DKGAF, Gospel, Samson Tokbi, Lucia Rompipi, Lapen, Binda Hing Tiatum, Atim Pen, Special Song Pen, Padordun, Lapen Praise and Worship, Rong Terang, Baptist Fellowship atom pensi padorpon lapen duar baguri VDC chairman sir koi rongphar lapen dolamara town committee chairman Mongol Singh Terangatum chetong don pen pre Christmas katalona jaimek RDP du Toprangsi kadom pajirlo pini labangso dolamara long dengner kep nang chok Christmas katalona long nili tanang chitong don pen ningarong parpik lo athe Chris van ke kroy aratum anke bini mang ke ningarong parpik lo thedak nang ke chitong nun pen bini jo lahai jumisen arna malam karjulong pen ke pini ni tumhan naklam ke than pon speaker langli nili tumhan jumisen Yesus Kristus salam ke than pon nili tumar jupon long lo ningarong parpik lo sila solong si kadoi tami nili tumanta pu chirap chitu dun lo pen mo apong aprek mo ningalo mandame ason haksi ke padu pon very fandame niritum taun anke chisik sidang pon lo la pen bor idun po kusi nilihin ben no matha pon lo aji mayate United Christian Forum dolamara unit laga pre Christmas te ahi kana aji bisi bhal lagise December 11 2024 enaka Christian manu bilak পবিত্ৰ মণ্ডলী বিলাক লগ কৰি BBPC সাল কাৰ্বি আংলংতে কাম কৰি থাকিছে আজি আৰু वापस আইগলা বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি কাৰ্বি আংলং লগা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান কাৰণে একটা মেছেজ দিবলৈ মন আছে সব মানুহ শান্তি মৰম কৰি কিনা আমি প্ৰভু যীশু শান্তি লগা ৰাজা আৰু আমি খালকা মুক্তিদাতা আহা নিচিনা আমাৰ একজন মৰম কৰি শান্তি থাকিব নিমিত্তে আমি কাৰ্বি আংলংতে তো Christmas laga message to janabole mon ase aro yate ami just know Karbi Anglong noy kina ama India te kiman ase every citizen of India shanti laga Christmas laga message sab laga uporte thakibo nimite Prabhu Jisu Christ apra ashirwad dibo thank you, God bless you all.